Maya pabengi po ke katamungan. Ya betalaking panalangin kaniting misa ding kapasalamatan ayayang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Lalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Seni Mercado and family. Roger Arceo and family. Chito Carewon. Marwan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Nelma Yalung and family. Eugene Esteban. Engineer Raul Canlas and family. Jan Bumanlag. Aguilar and David family. Erwin Jan Maniago. Lourdes Enriquez and family. Liangco Macapagal family. Raymond and Celia Alfonso. Bong and Jean Galura and family. Alexander Nicdao and family. Ros V. De Leon and family. Lancel and Hilda Lagman and family. Rodel and Jennifer Romero and family. Elise Mercado Pasos. Babylin Maglaki. Dr. Desus and family. Jill Manangkil. Beth Laksamana. Ana Bayang Hipolito. Madeline Gomez. Lucy Cruz. Beng Chua. Mirna Hepase. Baby Aison. Marisa Narciso. Margarita Rosales and family. Marife Pineda Rivera and family. Moises Niño Pineda and family. Mara Clara Fatima Pineda and family. Balbina Sakay Donaire and family. Mrs. Corazon Dumandan and family. Donato Christy and Nirvina Dumandan. Dayan Barbara Kevin and family. Engineer Raul Canlas and family. Dennis David Samia Paraking Kayang birthday. Ramos Kapili family. Lourdes Carmona and family. Makanyan mo naman niya betalaking panalangin tamo, ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Marley De Leon, Rudolph Joan Lupena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Rayleigh Lopena, Nicasio Lusong and family, Maria Rita Teresita Hinco, Arthur Manaan, Batu and Josian family, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Ariane Garcia, Joan Abigail Tuason, Sel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Grace Palyasigi, Al and Lisel Vitug for good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Angelica Erica Pagador, Eunice Micaela Makapinlak, Arin Niari Balingit, SAES Bat 71, Damsat Bat 75, Juaninigo Emanuel, Caroline Gimotea, Yuan and Yuri Garcia, China Yandan Malyari, Isabel Pangilinan, Lydia Agustin and family, Bing Castro and family, Jenica Galoso, Edison and Joyce Ann Galoso, Erminia Trinidad, Melo and Sarina Briones, Rosnelia Guanlao, Delano Malyari. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan dari Winston Chan, Danilo Batak, Saina Lorin Hope Matitu, Architect Ted Narciso, Raymond Alfonso, Lolita Reyes, Caleb Angelo David, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan Mercado, Adoracion Manalo, Noli Lagamayo, Marinicol Parbo Torregrosa, Sean Clifford Matthew Malyari, Joshua Salm Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Ermina Bernardo Asuncion,
Angela Gintu, Gemaline Garcia, Rodi Muyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sowail, Noli Lagamayo, Luciana Oven, Cheryl Bacani, Alma Di Macali, Ferdinand de la Cruz, Dante and Erasmo Malyari, Reynaldo Macapagal, Gracela Mortel, Jacob Uwichico, Roderick Olgado, Aldous Mercado, Mary Grace David, Edgar Parbo, Odilon Escoto, Alberto and Ali De Jesus, Raquel De Jesus Gabriel, Michael Lopez, Baby Pantig, Gigi Josian and family, Daniel Teres Bermudez and family. Yabetala naman king kikatang panalangin ding donors king bulaning Disyembre. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 3 YMP, Winnie Josephson, Freddy and Didi Soto Ermitaño, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Susie and Raul Ronquillo and family, St. Francis Printing Press, Eliza Guibara, Luz De Leon, family of Renato and Gloria De Jesus, Consolacion Castro and family, Bernabe De Jesus and family, Martin Joseph Mercado, Maris Mercado Nepomuceno, Julius Nucum, Terry De Jesus Ramos, Dr. Ricardo De Jesus family, Almario 1, Pat Mansbridge, Benji Garcia, Raquel Olalia Deirit, Irene Rivera, Peter Mercado, Lourdes 9, Paulo Bello, Pamela Gogna, Jessica Del Rosario, Joan Bersosa, Catherine Oralba. Para ka rin kapatad tamong mayang unabye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapandi, Francisco Boy Lavarias, Abier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arcevo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondoc, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marvin Sablan, Leonor Yolung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalung, Purita Sapanta Sampang, Escolastica Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungo, Bartolome Parungo, Adolfo Magtoto, Lourdes Banawa, Felipe Pineda, Pete Bingham, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaze Sampang, Marie Crency Taruk, Among Sison, Filimon Marina Katakutan, Bienvenido Sr. and Isabelita Castro Rivera, Purita Resido, Alfonso Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carewon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dimpna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onopre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Onavi Swing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Senaido Juan, Ricardo Sr. and Euprosina Lising, Dominador Nelia Emiliano Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Pedro Flores Pineda, Ludi Maningas, Estela Lagamayo, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Maria Vicenta Rivera, Dimpna Bernarda Leonardo Macapagal, Juan Adoracion, Eduardo, Aime Maring Oscar, and Virilio Maliari. Bienvenido Euprosina Beatriz Josian, Arturo and Lourdes Santos, Aurora and Remio Sarmiento, Baby and Son and Ben,
Erlinda Mamangon, Erminio Carreon, Maria Romero, Nascienciana Malig, Estela Lagamayo, Alan Guzman, Kambering Sablang Kaladua, King Purgatorio. King lagyo ning impampo, ning anakan po ning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kekon timurin. Maya pabengi kaya kayungan po. Maya pabengi po. Welcome king kaya katamong Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes para king 2024 Simbang-bengi. Siyamyang bengi, novena ya, bilang kadwang dake na ning Adviento, pamagsadyaya king kapigaganakan king pangabait na ning ginutamong Yesu Kristo. Nung pansinan nyo, ing simbang-bengi talaga, parangal ya king birhen. Pakiramdaman nyo ring panalangin, para king birhen lang. At anyawaran taming saup ning birhen, ban malinawa na kekatamo. Ing kabalduga na ning pangabait na ning ginutamong Yesu Kristo, busal tamo, anting talapangabos. Ngayon isisyan tala rin kekatang kasalanan, anting pamagsadya, king kekatamong pamagmasusi, king banal ay Eucharistia. Itamongan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat, King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, ipanigapu ko kang Nuana Mariang Kapilan man Birhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo,
at king pangapatawad da rin kasalanan tamo. Idala na katamo sana, king bie alanganga. Amen. Dekat sa semana ko, kepurian bata para mana, kapaligaya, dekat sa semana ko. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, mantabe sana kay kaming grasya, pabustan mong magpauna ampon tuki kay kami, ban kasan metong ninuan a Virhen Maria, i kaming manaya king panyatang ning anak mo, ni biye kami king lugod mo, king biye aiti ampon king biye adaratang. Itiadwan mi kay o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng propeta Isayas, antikening sasabyaning Ginoo, tuntunan nyo yung katuliran, mirapat dapat kayo king matulid, uling malapit ng datang impamagligtas ko, at malapit ng mipakilala yung katuliran ko. Nuwan niyang ninumang darapat kaniti,
inganak ning tao kaniti magparati, ding tutupad king sabat, ding elalabag kaniti, at maingat mangilag, kinanumang dapat amarok. Nino pa man karing dayuan ang makipamalin king Ginu, nasukat sabihan, naku kaburian ning Ginu, ing makyabi ako, ing pamanyambara kaya, rin taong pinili na. Ding sablang dayuan ang makipamalin king Ginu, bansang banding Ginu, at luguran ding lagyuna, at sumuyula kaya. Ding sablang gumalang king sabat, erelabagan king makanano paman, at tupad lang mitmong katapatan king kasunduan ko, deti pawako lang idala king banal kong bundok. Kamuan ko lang tula king paglubda king bali akong pipanalanginan. Dingain dang durulukan at aliwara pang sakripisyo, matanggap la king altar ko, pablasang in bali ko, mayaw siyang bali ning panalangin, para karing sablang tao. Inginun Diyos at itipon karing mga destiero ng Israel, nga nang sasabi, at yung pangaliwang taong tipunan ko naman, subali karing tinipon ko na. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Kalulusan nakatasanan ng Diyos at panwanan nakatamo, ang sudakyasanang masala yung lupa na kaya katamo, kanitang labwad akilala na ring dalan mo, at ding bansa abalo rin makaligtas au upaya mo. Ding bansa magsayalasan at pasidalit mitmong tula, ampat ikeng mimiral. Panibalan mo laking katuliran din sablang tao, ikeng tumayad karing bansa ketiking labwad. Ingabun, binyening bunga na, ing Diyos a Diyos tamo, bibendisyonan nakatamo, bendisyon nakatapa sana ning Diyos, ang gaking mikatakot la kaya, rin sablang sepo ning yato. Datang nakagino, pagdala mo kaming kapayapan, ban tumula kami arapan mo, kambening pusong tapat.
Ingin manatili kay kayo, at kekan timurin. pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang sanuan. Ligaya keka o Ginoo. Tiburan nyo la ringalagagyo kangwan. At iwan, minyeyang patutu tungkol king katutuan. Eking ako, kailangan ko yung patutuning metong tao. Sasabihan ko iti, bukod mong para king ikaligtas yu. Iwan, mengari yang metong asulu, ang makasindi ampon sa slag. At may bisa kayong miyaslaganan sinaguli king sala, no? Dapat ako, atin kong patutu amigit palak, king patutong binyen ng Juan. Ding dapat apagawa na kako ningib pako. Deti murin dapat ko patutuan da king ingib pa, yaing mitubod kanako. Iting maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Accountability, pananagutan, impeachment, ebidensya, kwalto, piatos, nova, o renereng kisasabihan keng milamasan amapila na Domingo, king Kongreso, king Quadcom, magimbistigala, mangutangla, pakibalwanda, no karlamentaring pera, panyaling laptop, king DepEd, no karlamento, deng confidential fund ning Office of the Vice President. Alalang malino apal to ebidensya. Karening lagyu, may git lang 400 out of 600 lagyu mayayakit king Philippine Statistics Authority. Ating pirma, pare-pareho la, aliwala lagyu. Alalang malino, presentang ebidensya. Yung ebidensya maulagaya. Metong iyang tanda ning honest ka. Ning accountability. Ding ebidensya patutula king katutuan. Nung nanong milyari talaga. Nung nakarilamentaring pera. Ing ebidensya papakit na king nano talaga ing meganap. Mi pagkatiwalan ko, kareng pondo na ning balen, atin kang responsibilidad, palto ebidensyang ginamit mong masalese. Makanitayeng ebidensya. Ing evanghelyong binasa tamong ini, kasabi no ning ginutamong Jesucristo reng Hudyo, nga nagtiburan nyo la ringalagad yu kangwan. Kasi, deng Hudyo, manyad lang ebidensya. King ginutamong Jesucristo. Kasi tutol la, bala mo impeachment, tutol la, king metong opisyal,
burideng palako. Makanyan mo naman yung buridang gawan, deng Hudyo, king ginutang Yesu Kristo. Burideng palako. Tutula king manuluya, neng dona ning sabat. King pepatalakarani, inganak ning metong lalaking at lunang pulong 8 banwang masakit. Tutula naman at elabisang maniwala ring Hudyo, king sasabihan ng Yesus, king anak ning tao. Oy ning katutulan da, oy ning pamanutol da, mataramya, ngara kang Yesus ding Pariseo. Ika mong patututungkol king sarili mo Eto to yung sasabihan mo. Oy, sasabihan mong mintalakin na rin kondo. Atin kang ebidensya. Ika mong sasabi kanya Makanyan law against deng Hudyo king ginutamong Yesu Kristo. Ika mong sasabi, anya yung ginutamong Yesu Kristo, peki batana lang. Menye ang ebidensya. 4 lang ebidensya deng binyeda. At deng 2, babanggitano ng Ebanghelyong binasa at lamo. Muno, Juan Bautista, yung sasabihan. 2, ding gagawa na ng ginutamong Yesu Kristo, ebidensyala nung nino iya. 3, ingiba mismo, ingamano na ningiba, ning Diyos iba, o yan ning anak ko, o yan ning katulan ko, ing amano na ningiba, ya mismong patutu at 4, ing banal na kasulatan, patutuano, ing panyatang na ning Mesiyas. Pero kayong binasa tamo, dening mumunang adwang ebidensya, ilang babanggitana. Nga ng Yesus karing Hudyo, tiburan nyo la ding alagad yu kang Juan. At Juan, minyayang patutu, tungkol king katutuan, tungkol king Diyos, tungkol kanako. Iwan, inawas no rin kayang kabalayan, magbalik na kayo king Diyos. Daratang iya. Ing meto nga mas maulaga kanako. Aliwaya ko yung Mesiyas. Kalagan ko naman deng sandalyas na eko karapat dapat. Binyaganda kayo king danom, iya binyagana kayo king Espiritu Santo. Pagsadyan nyo ing panyatag na. O yan ing panaos ng Juan Bautista karing tao. Minuhi ka, ngara kayo. Ngara ka Juan Bautista, aliwaya ko yung Mesiyas. At anyang datang yung kinutamong Yesu Kristo, nga nang Juan Bautista karing kanyang kabalen, o yan yung kordero na ng Diyos. So, Juan Bautista, metong yung taong marangal, paniwalan da rin tao, kapani-paniwala ya, at ing amano lang, tutuldo na, o yan yung daratang, o yan ni Kristo, o iting ebidensya ng San Juan Bautista. Patutuyo, king aliwaya ko, iya. Kakadwa, nga na ning Ebanghelyo, ding dapat apagawa na kako ning ipako, detimurin dapat ko patutuanda king ingipa yaing mitubod kanako. O ining ebidensya, lawen nyo rin gagawan ko. Nung akit yulat panuwalan din gagawan ko, ala na kong anyawaran pang aliwapang ebidensya. Nanularet ang gagawa na menuloy ang masakit. Metong ay anak na ning opisyan. Pepasublianeng niye Lazaro. Tinalakad niya Lazarong pasibayo. Dening dapat areni. Mamatawad. Kareng akakit ng makasalanan ning lipunan at ning Israel. Dening atlong bagay nga rin mamatawad, manulong masakit, papatalakad mete,
Nga pong Ginoo yang makagawa kareti. Ginong Yesu Kristo yang makagawa kareti. Dening dapat areni, ebidensya lo king inggagawa, no? Babye-bye. Babalik na yung biye. Yung kayang pamanulo, bubuuan na yung pasibayo, bibilugan na yung pasibayo, babalik na yung pasibayo kayong komunidad, yung meto nga masakit. Dening adwa nga rin, tandala, king ebidensyala, king tutuya yung ginutamong Yesu Kristo. Anya sa pungening 2024 Simbata mong bengi, yung kaya katamong tema, oita. Hope awakens, love descends, joy breaks forth, God is with us. Tema ning Advento, ning Simbambengi, ang popa ning Pasko, ang gana pong next Syrian, ang gana keng Jubilee of Hope. May pili yung kakatamong shrine bilang metong pisamban, puntalanda, dahil mabilog Archdiocese para keng Jubilee of Hope. At ngining mumunang aldo na ning Simbata mong bengi, aldo midadagdagan niya itang star ka rin, mga nakyabukas kanyan, adwa. Ngini, nanuing kapanayan amayayakit kayang binasa tamong Ebanghelyo, Juan Bautista, king kayang pamanaral, ginising nala. Kapanayan, hope, den kayang kabalen, ing kapanayan, ing miligtas la. The hope of being delivered as a people. Ginising ng San Juanita. At den kabalen na nigising la. Anyang pabinyag la. At anyang panwalan da. Paninayan tayo. Ining Mesiyas ay ni. Den dapat na ning ginutamang Yesu Kristo. Manulong masakit. Mamatawad. Patalakad mete. Ebidensya la ning lugod ning Diyos. At titipo kareng masakit, kareng mete, kareng makasalanan. Love descends karening dapat na ning ginutamong Yesu Kristo. Deta pangad nga reta. Migising at kapanayan, may yakit alugod, patune, tutuya, king in Diyos, kaya betay. Ing Pasko, pag masusyan tamo, ing mekyabe yung Diyos, kekatamo. So karening tutuking aldo, tigunaman tala ring pamamasa, nano yung ebidensya, king migigising ing kapanayan, nanong patutu, king titipa at panamdaman tamo yung lugod. Makanano yung sisibol ing tula ning meto nga Kristiyano. Kapanayan, lugod, tula, o reni deng ebidensya, king kayame tayong Diyos. King ing Diyos, may kisawat ya kay katamo, pag masusyan tayo itang pamakisawat at pamakyabe kay katamo. Panalangin tamo kaniting misa, manatili ang kayabe tamo, keng puso tamo, inga kong Ginoo. Talakad tamo ngeni, at idawang tala rin kay katamong panalangin. Juan Bautista, dinatangiya ang timong metong talapatutu magsalita para king sala, ngening magsadya tamo para king panyatang ning sala, ipanigapu tamo king ipa, ing pakramdamana la, ring panalangin tamo. Ing pagibat tamo, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Baning balang anib ning banala kapulungan ketiyato, magbante ampon magsadyaya para king panyatang ng Kristo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding pamuntok ding bansa, paglalaman dalang kalinawan, ding taong makatuliran apanga parusa ampon pangasukol. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban kawangis ng wana talapaminyag, maging karapat dapat ampon kapanipaniwala tamong talapatutunang Jesus. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banding kakabayatnan na pupusanan king Bie, lalo na ring magdilidili ampon masakit. Tamasanding tulang daralaning adbyento. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. O mayupayang igpa, ing pakalulo mo para karing sablang panahon niya. Kakatmuan mo ring danupan karing mangaya pabage. Turwanan mo kaming mitagulaling karing sarili mi, king paralaning biemo, at itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon matanggap yara paning Diyos, ibang mayupayang tutuo. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karing gamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan.
O Diyos, asikanan mi at tsukeka ing pangako ning kaligtasan, ngening yampang miladeting ayin, ibayo mi ing tula mo kaya kami, at gawan mo kaming mabiye sakripisyo ning kapurian. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayo. At kekaan timurin. Yat nayo ring pusoyo. Makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Ti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos. Ing puriyan ampon pasalamatan da kapilan man ampon nukarin man o ipang lubos mayupaya. Kamumulan ampon kawakasan ring sablang bage. Ampat emo pabalo ing aldo ampon oras ing panyatang na karing biga ning banwo makagani king upaya ampon kamalan ning Kristong anak mo Ginoo ampon hukom ning kasalesayan kanitang makapangilabot ampon maligayang aldo mapupus ni ing kasalukuyan na yato at talakadya ing bayong banwa ampon yato. Kanita akatabmumine karing balang tao ampon panahon uling tanggapan miya ing kasalpantayanan at patutwanan mi king lugod ing nuan akapanayan ning pamagari na. Ngeni pananayan miya ing taulinang panyatang kambering anghel ang ponding malal at ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nito ipanigapumi, itugtog mi ng espiritu mo, antimoying titi pang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayayo, at bayo na kusang lubdinaw ng biyena king pamailasa ampon kamataya, no? Kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ni ing tinape, dinwang ni iti karing disipulo na ngano, kuanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ni iti karing disipulo na at ngano, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, ami bubo para kay kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagan na kayo kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraon mi akekaiting tinapyan ng biye at ing kalis ng alanganggang kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo ampon sumuyo keko. Ikaming ansanang misulusulu, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap iya king lugod, kamben ng Francisco ing Papa mi, at Florentino ing Obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepainawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, idalamula, at ding sablang mayango na biye, king pakalulo mo ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kambena ning Nuana Virgen Maria Induning Dios, kambenang San Jose ing esposo na, kambering Nuana Apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka king kekabandaring panahon, apurian na po na apadigayan da kasana, king kapaminatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapaminatana, kambena ampon kayo, kagum ning banal Espiritu sablang parangalampon ligaya keko Dios, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga, ngayon ni manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami at chuban isang datang ke kami, ingkayayan mo, ipamin-paning loob mo. Ketiking yato at king banwa, ipamin-paning loob mo. At ipatawad mo ke kami, ing salami keka, kanting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emo ke ipay sa uking tukso.
Ikabos mo kami, king sablang Maroko, ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng ponpag sa dyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, ay paming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, nunaing pansinan mo ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kay At kayo. kekan timurin. Ipakit tamong yaning mikakametong tamok king kapayapan. Niyo'y kordero ng Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ng iyatu, mapalad la ring mayayawos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, tinggak miya king amano ampon sakramento mo, ing papasyag ng datang Juan a Bautista, king kapaminatan ng Kristo at yubusal mi, ibayo mo laring biyemi, at pagkaluban mo kaming sikanan ban apasyag mi king yato, ing malapit ng panyatang ning pamagari mo. Itiyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Si Claude kayo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamongan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit na kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldoldoy, biyam kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangyemong kaya pay Saul king tuksuno na ikabos king marok. Bapo mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay at wanya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal espiritu. Antimoy sa diyarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alanangga. Amen. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor with Jesus our King. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. We prevent the blessed, your glory proclaim. On earth we, your children, invoke your sweet name. Ave, Ave Maria. Ave Maria. We pray for the Church, our true Mother on earth, and beg you to watch o'er the land of our birth. Ingin manatili kay kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto, ingibating anak, ating Espiritu Santo,
Amen. Ing misa mayari ni umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Eko pa po mama ko, bendisyonan da kayong holy water. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor,